Dobro, fino si ga zakačila. On se onak digne malo na ove zadnje noge. I vidiš sad i ti da je Duergar na njemu koji se drži za njega. I ima koplje. Okej. Dobro, zapravo da ono. I Morana. Okej. Šta ja vidim zapravo, ne vidim, jel tako? Holdao akciju, da. Da, Manfred ti si holdao akciju. Da, kad bude svjetla. Kad bude svjetla. Okej, A ti si holdala za šta akciju? mislim, bit će svjetla. Ako će napast Hirakolu neko. Ona je napala Ja sam Paula. napala. Ako ju neko napadne, onda će Da. Okej, Morana onda. okej. Iris, moraš isto reći šta ćeš raditi. Iris je ako nije od Horsa. Da, sorry, Iris je zadnji. Aha, okej. Evo ga zvučan imamo tenku. A dođemo ovdje mogu njega, jel? Sam se uzela danas da mogu pričati. Užasno. Da. Okej. Dotičem ga i castam light na njega. Light. To mi je cantrip. Na pauka. Da, touch. Dobro, okej. To jest ja cijeli pauk shit. Dobro. Što bi aktiviralo tvoju akciju. To jest ne pauk sam, nego bilo kaj sedlo na pauku ili neke ono. Okej, Moje biti object. znači ovako, svi vidimo. Da, sedlo na pauku svijetli. Bacaj mi tu. Ne mora. Okej. Da, pa je upravo Hit to. what? Touch. Moj karizmu That was the koristim point. ili obični dex. Koristi karizmu. Okej. Je li ima advantage obzirom da je pauk surprisan? 15 onda. Ajde, bacaj se. Gore. Dobro. Dobro, dodirnula si mu ono, nogu. Svijetlo. So it's, the light is up. Mora biti manje od 10 fita. Ko? Pauk. Kak mislim manji. Mora biti unutar 10 fita. Što? Objekt, da može cijelo svijetliti. Kako? Svijetlo smo da svijetlo, teško. Ne, Svijetlo jedno njegova noga. Ne veći od 10 fita. Ne veći od 10 fita, ne unutar 10 fita. Mislim, imam ja isto light, pa zato. Unutar 10 fita, da nije veći od 10 fita, to sam mislila. Aha, okej. Sorry. Da, htjela sam biti njegovo sedlo. Ono, za lightat. Kao objekt. To ti ne bi dao advantage. Ok, onda, kaj? A uspjela je bez dvije. advantage. Noga. Ajde, nek svijetli sav. Onda svijetli sav. Radioaktivni pauk, onak. Mislim... Pa unutar 10 fita je, pa onda može svijetli sav, ako ćemo gledat ko tak. Fakat može objekt od 10 fita svijetlo. Da. Do 10 fita, znači ne može biti veći od toga, ali 20 fita onak udaljenosti, znači kao nekakav range. Ali... Svijetli pauk. Da. 20 fita od sebe. Udaljenosti, ali veličina. Bright light, još 20. Kaže not la... Da. Bright light. Ne na bright light, na sunce. Sun sensitivity. Okej. Dobro, sorry, čisto da pojasnimo. Cijeli pauk svijetli jer je unutar 10 fita i svijetli 20 fita Da, oko sebe. svijetli okolo. Još 20 fita je lagano. Da. Okej, mogu ja onda. Ja. Okej. Ako ti treba pomaknuti neki. Mogu kroz isto polje prolaziti, Da. ako znam. 5, 10, 15, 25, 35. I čvaknem pauka, ovog koji ne svijetli. Da? Ne, to je to ovog koji svijetli, ću ga čvaknut. Ovakvi. Svakni. Je li ima advantage? Ima. Ovu rundu. Dobro, onak, isučem kak se zove, iz kišobrana oštricu i... Advantage. Aha, da, možda će biti kric. Možda će biti. Da jebote, ja ću kočnicu bazu postaviti. Da, ne mogu vjerovat da najbolje kocka sam vidio u svom životu.
Ovo je fakat naj-epic kocka. Hvala. Ok, ovo nije. 9. Samo. Okej. I za bonus akciju ću ga... Nogom. Ne, ja sam butler, ja nisam ono magarac. Ja mu Šakom. da. O, nice. 23. 7. Je, fakt ide danas, za razgovor prošli put. Kad ne koristim tvoje kocke, niti svoje. Dobar ispravak. Ja sam prošli put tvoje koristio. Da. Nanu, ti osjetiš kako čim se upalo svjetlo Butler koji je iza tebe... Mislim, pustio sam je rep kad sam krenuo. Pusti ti rep, She na felt kratko that. te primi za ramena i preskočite ko ono na tjelesnom Ja mislim uže kad je bilo, da, dotrči skroz do Ihira Kore i pogodi točno njezino taturanje dok ona tatura malo oko tog pauka, prođe kroz taj mali prolaz između dva pauka i slomi mu nogu. Sa dva vrlo brza poteza, jedan mačem, jedan sa šakom. I onda trenutno malo je onak... Nahero, da, taj pauk. Okej. Morana, yes. Ok. Pa s obzirom da svjetla imamo sad, onda ne trebamo let. Ok, to sam... To je još njena reakcija ili... To je nova runda. Dakle, nije holdala. Holdala je. Za kaj? Čak, Nije nisam ja, ne, ja sam povukla nju i to je to bilo. Ok, da. Znači, na ovog ću, to mi je ovako, meček misal. Ok, pa. Mislim... Opa. Cheat spell. Nije. Malo s njima magic misl. Da je tak super. Fakat je. 12. 12 damage. Dmg. Dobro. Je najbolji spell. Ti pogodiš njega za 12 damage-a. On još stoji. Vi koji ste tamo vidite da krene krvarit. Crvena normalna krv. I sad je onda... Zašto sam ja stavio ovo tu, dobro. Nanu. Novi je turn, tak da ti je tvoj hold action probao. Dobro. Idem ja napaljat Da, šta- Paukića. 25. Ti možeš prek mene, jel? Da. Uglavnom, tu Nećeš moći. Ne možeš, stopati, ne možeš. Nema zid. Zid je. idem prek nje kak da se nabijem. Ne možeš biti na istom polju. Ne može... Možeš proći kroz nju, ali nema... Ali nemaš distanci. Da. Možeš burst of speedat do ovog, Ovak. onda ima 60. Jel možeš? Da, to mogu. Ili gadget iz daljine. Ja. Da. Ovisno šta imaš. Ili se drže za zid i s nogama udarac. Ili dođe bliže ili... ranged. Obzirom da su tabaksi dobri za klajmanje, mislim da bi Actually ima climbing speed, da. Oko je Gdje zid bi glavak. došla? Pa tu iznad zida, Iza leđa. iznad... Iza leđa. Da. Iza Ali si leđa. dovoljno grubi. Aha, kao u gore bi Da, došla, ona bi bila ovak. tu na njenom polju, ali gore. Aha. Pušo, A doslovno možeš iza iznad leđa bi bila. A tu ste, rekao sam, znači kada se dizat strop, znači to onak, moći ćeš doći do gore, to je to. Češ moći napraviti. Ne, neće se uhvatiti za strop, nek sa strane. Sa zid. Sa strane možeš, tako što znam. U to sam mislila, da. Gađat ćeš, ako ćeš biti u parkour stanju, gađat parkour sa zida, nije baš... Disadvantage, jel? Actually ima climbing speed, pa A zato. jel možeš To je preći? privredno Pa stanje. dobro, ali se može popest sa tim, ali ne znači da će moći i gađat, ka ne? Da. Ili? Okej, onda Mislim, se meni možeš bar. Kretat, ne znači, Da, nije proficient. Jer imaš onda još action kaj ćeš gađat, mislim... Imat ćeš Ja advantage. bi... Jel bi onda mogla Zamjave. iza njega? Iza
Paukčića. Kada znamo će Prezidao. Ako ideš sa strane, imat će neko atak, imat će duergar atak opportunity, ako ideš gore, predaleko je da stigneš do tamo. Strop je ono, bar još 20 feet. Ajde okolo, Okej, po meni, onda- ili ranged. Al, To je... Imaš još Pa 10 znači feet. tu, to je to sve što imam od... Movemente. Da. Kaj radiš to tu? Gađaš nečem? Gađam sa degerom pauka. Ok, pauk ti ima plus 2 nacija. Od kavera. Da. Gađe, Gađe, prvo da. 20. Malo je teško Da. pogoditi C4. Latka, moraš Pa ne. gađat sa 10. gađaj. I onom dobrom Ovo to kockicom. ostaje. S dobrom kockicom. 18. Nice. Dobra kockica, pa kad je jebate je dobra kockica. To je 20. Pogotovo. Da. Imaš sneak. 4 4 i... Čekaj da ovo zbrojim. Gdje mi je šestica? Ne, ovo. Ova nije baš najbolja. Kojeg gađaš? Gledaj mi. Okej. Nije. Ovo je fakat super balansirana kockica. Jebate. 11. Da. Pogodiš ga ono kak je on se digao na noge, kak ga je ih korak ono... U srce! Ne, u usta mu onako uđe deger, on ga progutati deger, ali on samo spadne ovoga i malo strza na podu, trenutno. But he seems dead. So yeah, you kinda killed the spider. Sad je bio neko turn, ali... Duergar je tu, on silazi dolje sa pauka. Ne, Duergar je Upao. Kad je ovaj uga. On je, dajmo vidjeti. On je prvo, ali se diže. Za pola movementa. Da, ja tu neki dođu. Maknite pauka. Remove spider. Remove the spell. A jesi našao? Okej. Okej, McDonald's. Živopisniji Duergar, ono baš je veseljak. To... Je, čovjek takvog duergara bi najrađe u dvorište stavio. I on uzima svoje koplje i napada Ihira poruka ispred njega. Dobro. I... Pogodiš ovo. Yeah, that's not gonna work. Ima advantage, mislim, rekao se tek. Rekli si imala. Gdje je ovaj bar? Uzeo je svoj... koplje mu je palo pa je uzeo svoj war pick koji mu je bio na leđima. I što pogoditi, znači na advantage-u je to... I dalje shit, tako da je to 9. Ulome! Da, i on te ono... Hoda po mrtvom pauku. Pogodi, kak se sjekira zove? Rua. Ruaru pogodi. Kling! Dobro. Na redu He failed. That's all. Miserably. Kepi. A ne, bio je tako lijep pauk. Šmoric. Tu otraga onako iza, tako da zahvati njih. Rock and sleep. No, odnosno ne, sorry. Krivo. Idem. Dragon's Breath na Garu. Dobro. Garu šaljem tu iznad ovako gore. Dobro. U njih radit će cold damage. S njegovom, sa Garovom akcijom. Je to... Dragon's Breath je bonus akcija, znači Dex 14 imaju za pola damage-a.
3d6 im ide. Na njih troje. Koliko to zahvaća? Od ozgora pucam, Cone ovako prema njima. Znači direktno na njih? Da, direktno na njih od ozgora Cone, tako da ne zahvati Ahirakoru i ove ostale u prvoj liniji. 15 puta Cone je inače dugačak, ako ti treba. 15 damage-a je full. Spider-Go je izgorio. Cold damage. Cold! Da. Spider se... Smrznuo. Smrznuo, da, onak... I ona puknuta noga je samo pala onak i tako se ne miče. Druga koji je bio na njemu, dođe i ima... Deck save, 10, ništa. Nope, 14. Koliko damage-a? 15. He shrugs it off a bit. Onda ako... 15 i drugi duergar. 17 plus 0, znači 17. Znači da se je onda pola, znači 7. Samo malo, znači, su oba dva pauka mrtva ili... Da. Da. Ok. Mahni pauka. I kao svoju akciju, onda, jer Dragon's Breath je bila bonus akcija. Da, da privremeno sam čamila. Wow, to je bonus akcija. Dragon's Breath je bonus akcija, ovo to je bila akcija od familijara. Ovo je najbolji. Na ovog prvog rokam Toll the Dead Wisdom 14. Na kojeg si deklarao? Na ovog. Okej. Wisdom 14. That's not gonna be good. Yep, 9. Nope. I idem u... 10 nekrotika. Okej. Pričujete BUM! Ovaj se onako instinktivno se hvata za uši. I pomakne se malo od traga. Bolna grimasa na njegovoj faci. Okej, to je bio Kepi. To je bio Kepi. Sljedeće što se dogodi... Samo da ovo tu prebacim. Jer je ovo luka. Okej. Sljedeće što se dogodi je... Ništa ne dogodi. Ništa ne dogodi, sorry. And suddenly nothing happens. Oh, something happens. Minut radi razbret. Ovo je Manfred. Ovo je... Ahirakora i ovo tu je Iris, ili? Da. Ok, na svakog... Iris, znači 17. Pogađam. Pojavi se Duergar koji je bio nevidljiv. Sa samostrelom i pogodite za... Pevaj. 3 damage-a. Manfred. 11 te ne pogađa. Ne šanse. Ja izvajam svoj tacno i deflektam strijelu. Poing! Ono ko Kapetan Amerika samo s tancom. Tacom. I Ahirakora. Crit! Gdje me nađe. O, bacam damage sa D2. You really wanna kill me? Na pola, ti si... Yeah, I know. 7, znači 3 damage-a. Malo antiklimatično. Da, onako oni gledaju, ovo je sve samo to. Onako drmaju ih. Da od nje blokira s empzima. Ok, ne znam do kud je nestalo slike, uglavnom u kojem trenutku je nestalo slike, ali u 3 Duergara su se još pojavila iza koja su bila nevidljiva, napale su vas, dobili ste nešto jako sitno damage-a, iako je Ahirakora dobila crit na sebe, uspjela je dobiti samo 3 damage-a jer je... Ahirakora. U rage-u si, jel? Okej. Stoneguard koji je ispred tebe, odnosno Duergar Stoneguard koji je ispred tebe, vidiš da ima onak
irokezu napravljenu, onak sive kože, dosta mišićav. Nisi vidjela, nisu bili ovakvi kad ste ovaj čak nema ni bradu, nego onako su golobradi. Idete šišnut sa svojim war pikom i dobije ne puno, ja mislim. Te piknuli. 16. Pogodak. Pogodak. To je... Nije potopljeno. Ha? 6 damage, znači 3. Okej, onda je... sad si ti. Ja sam. Da. It is I, Leclerc. Frog ispred sebe idem roknut, kak god znam i umijem. Isto rekla se tak. I fullala sam ga. 7 to hit. Okej, on ti parira sa svojim. Plonkling! Iris. Tuknut ću se ja. Gdje je Cappy? Okej, onda. Negdje je iza tebe, nisi sigurno. Približavam se manifestiram svoj weapon. Da me pokrijem svojim tijelom. I napadam sa svojim fancy novim rapirom. Napadi sa svojim fancy novim rapirom? Napašću sa svojim fancy novim rapirom. Ne znam koliko ću dobro napasti sa svojim fancy novim rapirom. 11. Kling! Ja. You got stopped. Ja. Morana. Okej, To zvuči ko više Ane, Morana. 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 Više Ana. Višana. To bi bila želja, no? Da, Zvonim ti mobitel, bade ona je višica. Ovoga, okej. Znači oni su tu, jel tako svi? Da. Ajde, ovako ćemo. Ajde, ovako, približim se. Tako, i sad jel mogu, ja bi Magic Missile, ali jel mogu ovako i... Njam, tak recimo. Tehnički njih, ako je tu zid, ne vidiš. Aha, zato pitam, ako je zid, onda ih će... Aha, Stavi samo... zidove. Zato me... Kuš, ako ti je zid ovak gore, ti zapravo njih ne vidiš, kužiš. Da, okej, onda sam ga iz ovog kuta vidjela zapravo. Ovog, od prije. Da. To da, jel mogu onda ovog isto ili... Pa tehnički da. Da, potom mislim. Da, mislim, pauk koji je na podu i dalje svijetli. Pa nekom svijetli. Trenutno svijetli malo bijeljom svjetlu što je zaleđen. Ali svijetli. Okej. Znači ja zapravo što vidim samo njih dvoje, jel tako sad? Pa ne, mislim vidiš Iz ovog. I ovog bi mogla vidjeti kroz gužvu, njega i ova tu dva. Ajde ovako. Prvo bi ovako, gađala njih sa Magic Missileom. Okej, samo mi reci na kog je Magic Missile i to. Okej, sad malo. Okej. 2, okej. 4. Okej, znači na jednog da ide 4 damage-a. Kome? Znači, ne znam, evo na prvog 4. Okej, dobro. Okej, na drugog će ići 5 damage-a. Dobro. Okej, i onda pošto je quickened, znači quickened bi koristio. Aha, okej. Ovoga, onda, znači ovog isto vidimo tako. Ray of Frost. Sad ćemo vidjeti. Čekaj, aha, samo su dva Magic Missile, ili? Znači, Magic Missile sam, da. Okej, dobro. Znači, doslovno kako sam imala po strijelama, samo sam im iskombinirala na šta bi gađala. To je dobro. I kažeš let it go. Let it go. I onda Ray of Frost, 16.
Jel pogađa? 16... ne. Nope. O, that's unfortunate. Vidiš da je ovaj jako dobro opremljen nekakav. That's unfortunate. Da, okej. Ide ti... To ostaješ na tom mjestu gdje jesi? Da. Manfred. Ja tu imam patuljke pred sobom. Ja njima kažem, baš ste nepristojni. Servirat ću vam svoj mač. 11. Klong. Nećeš servirat svoj mač. Izvolite repete. S drugom bonus attack sa rukom. 16. Što ti radiš? Pogodiš ga, ali u armor. Viš da ima jebeno težak armor koji čini se služi svrsi. Sorry, kojeg si gađao sam? Za damage. Dobro. Okej. Onaj dalji Stoneguard koji je u front liniji je sad na redu. Iris, ti si ispred njega. Jeste. On izvuče nekakav mač, nalik na mač, više izgleda ko nož, samo tipa njegove veličine je praktički i nazubljeni. Shiny. I gađate za Dirty 20. A jebate ono. 10 damage-a. 8, pardon. Nije nešto pretjerano bojeviki. Okej, Kepi. Ok. Znači, kako je kon? Ok. Dođe gore Garo, tako da zahvati ova 3. O4, sorry. Ok. Ovog ne mogu, pretpostavljam. Nije mi. Koliko je... 15 fita kon. Kako kon radi uopće? Ako ide od ozgoru? 45 stupnjeva. Malo onako od ozgora, ali... Se širi. Ali se širi. Da, rekao bi da ta 4 možeš. Ok. Onda ta 4 idu. Dex 14. Ovaj naprijed je prošao. Desni prošao. Sredina crit fail. I onaj skroz lijevo failo. 13 damage-a ovima koji su failali, odnosno 6 ovome kaj je prošao. Ovo nije dobio ništa. SG 3 6 i ova dva, znači po 13, jel? Da. Dugo ti traje to zapisivanje na kompjuteru, uzmi bogolovku i papir sljedeći put. Evo ga. Dobro. Jel ko od njih dole? Ne. Ok, na ovog koji... na ovog tu. Još jednom bong. Bong. Znači, povučem se nakon toga. 19 na kocki. Onda je prošao. Okej. Povučemo se i ja i familiar otraga malo. Postaje čupavo. Postaje čupavo. Ova 3 će gađati opet isto, znači jedan na Iris. Bilo je na 8 i onda se prebacilo na 16. Znači plus 3. Još 8 damage. Čekaj, bilo je, koliko si rekao, 16 plus 3, 19... Ja, nema šansi. Okej. Koliko? 8? Manfred, tebe 9, ništa. I Aichrakora 6, ništa. Opet ja svoj poslužim tacno i odbijam strijele. Aichrakora sad i on isto izvuče ovaj nekakav nazubljeni mač i idete brzo šišnut. Kaže ti nešto.
Mislim da je bio 14. nepristojno. Ne znam njegov jezik, ali mislim da je bio nepristojno. To ću kazniti. 9 znači 5. Kad nije na low, round down. 9, a da 4, okej, sorry. I sad ti, Hirakora. Ja mu kažem i gađam ga, of course. Ajde, ljubice. 19. Ajde, rua. A marš u pičku. Sorry, 8 damage. Moraš još to blip. Ne, sorry, 6 damage. 6 damage-a, da vidimo gdje je, u kojoj je on fazi. On je u fazi da ga ti ne mreš ni naći. U trećoj fazi. Koliko si damage-a dala? 6. 12 plus 7, 31. Krvari severely, but he's still standing. Okej, Iris. Are you still standing? Ja. Na 1. Daj se maknuti. A ne već, kaj ću tek ovo prituniti, ona. Možda da kula. Ja, možda. Koji su ova zadnja 3 puta, jel? Jebate tuk. No, fuck it. Poison spray. Sad ne moram to hit. Do 12. Poison spray radi na... Koji kaj moram bacat? Sorry, poison spray. Constitution saving throw. Moj je... That's 13. 19 na kocki. Jebote. Da, hit or miss, tako da je svejedno. Dobro, ti onak... On onak digne ovaj svoj mač i samo pogodi. I to. I'm dead. So, fuck it, mičem se. Koristim moment da odem nazad. I'm dead, but... Da, pogodi. 1. Oh god. Okej, Morana. A niš na ovog ću. Ajmo ovak, ne trošit slotove pa ću Ray of Frost. Probably smart. For a healer. But, yeah. 16. Full alo. This one. Ti nju? A ja? Ok, onda ti sljedeću rundu. Sorry, ako sam te preskočio. Ok, ništa. Full alo. Ok, naravno, šta radiš? Mičem se tu i bacam dagger. Tud ga možeš šupit sa daggerom, ne možeš bacat. Imam to. Deni ga. Znači, To hit. No, ma, fuck. No hiti, no. Dobro, leva ruka. I vraća se na nulu natrag. Nekad vidimo na krovu. Nema ona disengage. A ne, Nema. ovdje je Best, full attack. Okej, Manfred. Na trenutak se pojavila mačka i onda otišla nazad. Because cats. Oprostite, ja bih vas zamolio da ostanete na mjestu i da se ne mičete. 24. Ova kocka je suđena za tebe. Što biš prije rekao? 6. Okej. Kojeg si to? Ovoga tu, meni ljevog. Okej. Od figurice ljevog. Dobro. Figuričinog ljevog. Znači ovak. Da. Dobro. Gdje bi He's figu? barely standing. I kažem, zahvalan sam. I sad ga opiću. On dođe much obliged. I... ovo sam napravio, još ono kao krenuo sam s rukom, ali sam ovako sam... On se trzne samo. Pa, 2 zbog trze. To će biti u sljedećoj rundi. I sad si opet ti, Nanu.
Ok, vraćam se natrag. Boing, boing, boing. I opet. Kec. Sa 6. Plus 12. Ma dobro, mi rekao, možda ima full. 7, znači... Da. And I'm back. Sam vidiš kao move 13. and move. No. Doesn't hit. Okej, sad je Manfred, on će ti probati vratiti sa trzaje, za taj trzaj. Kako se usuđuješ? 19. Shit. 8 damage-a. Ja sam šokiran. Kepi. Opet ista priča. Nova 4. Ide lightning damage. Ok, prvi pao, 9 sve skupa. taj je mrtav. Jej. Da. Daj. Ok. Onaj tamo skroz desno, moja ruka desno, znači Daj. pao je, ali nije, ne čekaj sam koliko je damage-a. 9. On još stoji, prodrman je. Still Ovaj u sredini prošao. Dobije damage-a. Pola od 9. Ok. Znači 4. I ovaj je pao isto. Ali Živio. Ok, na ovog ko je tu na prvoj liniji ide Bong. Ok. Bom. Aha, ja bacam save. Da. Pao. 2. 10 damage-a, nekrotik. On onak, vidiš, ti vidiš Manfred kako onak, čuje se nekakav zvuk njemu iznad glave, bong, i njemu se samo glava zadrma i njemu se oči samo zabijeli i padne. Mrtav. Ok. Remove sam ga. Remove Duergar. Ok, ova 3 idu u mlivama. Vade svoje mačete. Mačite. U principu on će doći ovdje, ovaj će doći ovdje i ovaj će doći ovdje. I ono što vidite sad trenutno je uduplaju se. Ovoga, sad su duplo veće nego što su bili. Not cool, ali ok. They can do that shit. Yes. Bitches. A samo smo ušli u rodnu. Bitches. Ali da smo bar ne znam šta prošli, nek smo bog te samo ušli To je i očito onako. free akcija. Ok. Yes. Manfred, na tebe idu dvojica. Stanem u... 11 i 10. Moja kacna je odbila. Ovoga, ti ono, trening ti se upali samo. Ovoga, odbijaš atekove. Iris. Tako da to smo trenirali posluživajući 23. klince iz osnovne škole. Dovoljno. Koliko je damage-a? 4, imaš sreće. 10. Vidite kako Iris koja se pokušala se maknuti iz borbe jer čini se slaba i krvari, dođe zamata s tom mačetom i samo je prereže ovaj dio torza i ona samo padne dolje i krvari. Iris krvari. Na polju. Iris krvari, učitelji. Ja sam nekako previše u borbi sa dvojicom da bi mogao išta napraviti i grize me savjest već. Mene grize bačevi. A Ihira će se pomaknuti. I rado bi vam pomogao, ali kod sebi imam samo tonik. Znači, flankamo ovog. Yes. Ok, house rule number 1, flanking, više ne daje advantage, daje +2 na tu hit. +2 na tu hit. Yes. Ne pomaže mi! 12. Klonk! Iris baci death saving throw. Iris baci death saving throw. Aj da, sorry. Kaj sam već? Ok.
Fail. Oh, da. Piši fail. Pišem fail. Morana. Ček. Sad će biti ovako, jel možeš šta pomoć njoj? Cure wounds, jel možeš? Da. Okej. Normalno da. Da, okej. Okej, Mislim da. moraš doći do nje. Moraš pa da me takneš. Da, zato, okej. Ti si... Ovako leži. Ovako je leži, okej. Približim se onako. Ti, ono, za mali prstić. I will just pinch you for a little bit of health. Da. Deni me, koliko? Sad malo, Znam da je to nakon mog terminala. Pa dobro. Sad znaš kak je bilo kad sam igrao onog svog Dragonborna. Oh, I'm alive, I'm dead again. I'm alive, I'm dead again. Aha, okej. Sudbina svih warlocka. 7, aha, plus ovoga bilo, znači... Eto ono, To jest 1 onda. frontline. Ne, znači 7 sam dobila plus, šta idem? Šta ti piše? Spellcasting ability modifier. To ti je tvoj Plus 6. karizma, koliko ti je karizma? Aha, karizma, aha, okej. Jer ovo je bilo nekada mi malo previše mi se čini. Aha, plus 4, okej. 11. 11 back. Gets me up, sis. Nope, Ne, you're still down. nisam da. You're still down. Sorry. Da, ti osjetiš da te neko dira za mali prst i toliko je bilo dobro to diranje prsta da si samo se probudila iz mrtvih. I know things. Manfred. Manshaft. Okej. Zanimljivo, Manfred, ti si u Manshaftu treba. U šaftu. Ovo je više mineshaft. Mineshaft. I kaže opet ovoga, zamolim vas da ostanete na mjestu, baš ovo što ste radili. Krit. Eto. To ti je drugi danas. Upravo zbog tebe ja dobivam loše. Vidimo davde koliko se dobio. 5, 3, 8. Kojeg? Da vidimo. Samo malo. A ko je napadao ovu? Čekaj, kako? Iris. On je malo Mi imamo dalje od tebe. dva, da, mi imamo dva je kraj Aha. sebe. Onda ću ovog lijevog. Lijevog. Koliko? 8. I bonus napad. 13. To hit, ne. Okej, Nanu. Bacam dagger na ok. Baci dagger na tog. Viđu onako. Repom je šupila. Dobro. Koliko? 15 plus. Nice. To je pravo do hits. To ti piše, Fine? 19. Pogodilo. Okej. Na njega... 7 damage-a. Okej, na njega nemaš sneak. No. Ja sam malo, kod tebe kritovi jel duplaju i start damage? Ne, samo kocka. To tak sam i računao. Ono, možda malo još malo. I sa lijevom rukicom. Ops, sorry. Odmah ono. 14 plus 18. Da. Taman. 7. 3. Ajoj, da, lijeva ruka, da. Kojeg? 3 damage-a. Isto. Isto na isto, da. And I'll go back. Da, on prilično krvari iz nekih rana koje je dobio prije. Dobro, Kepi. Ok. Znači, ovaj leti gore. Ok. I sada sa ove strane radi cone, ovakav, ali taman da ovako jedna strana, ova tri koja su mi u liniji pogodi. Druga strana zaobiđe ove. Prvi prođe, s moje desne, prvi prođe, sredina... 12 sve skupa. Sorry, 15. Ovaj u sredini prođe i ovaj skroz lijevo prođe, svi prođu. Svi prođu, onda 7 damage-a. A dobro, bolje isto nego ništa. Vraća se familijar. I ovom tu koji stoji kod Iris.
njega. To whom the bell Svi su živi, ha? Ovaj kod Iris spadne. Ja. Okej, opa, sorry. Sorry. Gdje je? Tu? Ne. Ovak su bili. Tak. Tu. Okej. Okej, onda na ovog idućeg najbližem Iris ide bang. Aha. Crit. Okej, ništa. Okej. Sad su njih dvojica. Fuck, oni ne mogu ni podići, ha? Mogu se disengage. Da, oni su kind of big. Ništa, napadaju Manfreda. Ne, napadaju Ihira Koru. Ja, Ihira. Jedan na Ihira Koru, drugi Manfreda. Haha. Jer ste se baš taman dobro namjestili da... Jer život. Manfred 15. Blokir. I use blokir. That's blokir. Nije 11 ta Ihira Kora. Blokir. Onda počnemo ponašati tebe malo, još uvijek je pijena. Ali ide. A vidjela sam da je to zanimljivo da se svaki obraniš sa svojim blokir. Kad je pijena, onda je rakoka. I have to try. A Ihira Kora, it is your turn. It is my turn. I flanked the bastard. Yes, Oh, by the way, Redcon just... Ima advantage na mene. To uvijek zaboraviš. Ništa, blokir. Blokir. Okay, I will flank that bitch. Crit! Whee! To je već 17. crit, pa više niko nije ni uzbuđen. Not a good die! Hoćeš moju? Najbolji crit ikad. 6! Manje od prosjeka. Ajde molim Ono te. normalno drama. Ajde molim te moju. Molim te moju. Ajde. 6! Više od Ti, sjeća se, ti si u rage-u, izbečenih očiju, onak žile ti idu van, onak oči su ti malo crvene čak, onak on izbeči oči od straha ti kak si zamahnula sa svojom ruom i pogodiš ga i nije toliko bolno. Kako oni imaju čudne samostrele, tako je Rua danas. Iris, you get upsies. I get upsies and I attacksies. Himsies. Okay. Now I have 11. I am strong again. S čim ga napadaš? Sa mojim shiny new white rapir. Okej, dozoveš ga ponovno nazad. Da, bila sam deadzies. I was deadzies. Ne, ako već... rokam opet poison spray. Imaš filter neke fore. Rokam poison spray, rokaj ti 13 DC. 18 na kocki. Niš. Mislim, ne mislim disengage. Da, nisi više taj neki lik. Ne, ali miđem se. I take up opportunity, not, ono. Nemaš sreće večeras. Koliko je? 25. Okej, ono. Reci. A dobro, imaš malo sreće. 5 damage-a. She's still alive! I'm still standing. Yeah. Mora na. Ti vidiš kako si dignula si Iris iz mrtvih i ona je odmah glavom kroz zid u akciju i opet su je ozlijedili prilično. Ja nisam još ozlijedila nikog. Ali na nogama. Tu smo negdje. I started this shit and I Ovo suck. tu, si znači ovo vidim ovako. Da, vidiš sve. Ok, a ništa, zajebi stvar, ajde, magic missile. Fuck her. Ako se ona neće pazit, neću ja pazit. I da će ovako biti magic missile, znači sa 4 darts. Tako da, 2 onak, recimo. This might be the end of them. Dobar, vidjet ćemo. You have a chance. Jedan ima, ok, 8. Znači 8 damage na jedan. Dobro. 7 na drugi.
Ti onak, vidiš tu situaciju i onak, malo si već ljuta što moraš trošiti svoju energiju na ovo i dozoveš sa svoje dvije ruke, ispališ iz jedne ruke u jednog, iz druge ruke u drugoga po dvije strijele iz svakog prsta i oba da dobiju u oči. I samo padnu. Puši im se iz očiju. Yeah! They did. Woo! We're still standing. Okay. Pola 11, mislim da ti je bus. Ne, doći je kad se zove Božena po mene. Doći je Božena po tebe. Ok, do you want to continue? Ali ne mogu dugo, ne, ona će za pol čuke će doći malo manje. Da. Hoćemo još malo porazgovarati. Short rest. Short rest? Short rest! Bio prekrasan. Okay. Ja da slavci nekako koji sam vas slijedila ovaj fight. Short rest. Ok, short rest. Ja bacam hit die. Ne, ali to mi je tako super kod sorcerera, ne? Pričaj mi. Finally, I found my club. Da, ovdje su vas malo spellcasteri su vas vadili. Malo ću na šjebave bili. Doslovce sam vratila sve. Eto, samo jedan hit point fala. I ostaću se... Nemam gumicu ovdje. Ostane mi jedan hit list. Ček, evo ti, wow. Thank you. I meni. Može? Idemo, evo ga. Čekaj sam da napišem 0 do 12. Moj vojnički trening se uključi, pa ću ja malo lutat. Da mislite da imamo što imam na sebi, da li ima nekakvih informacija i tako to. Zapovjedi, informacija. Kaj, stavimo ili pićemo dalje? Stavimo. Stavimo, okej. Mi se dižemo u 7, Ljube. U 8 krećemo. Kam će da? U primarku, Ljubljanu. Zapamtit ćemo da si lutao, pa ćemo... Mislim kao ono... U shopping. Da mi dali please mobitel da... To je za kaj primark? Za odjeću. Ma da, da, ne znam. Okej, daj mi mobač. Mobač, A